singakanani nobekeze ngomisitha zami singakanani nobekeze yobekezela. Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo. Namhlanje ukukhuluma ngento ekishifane nento ake wayikhuluma ngelinye ilanga, njengokuthi nje ngisupport ukuthi abantu nje noma ngabe kuthiwa Mhlasimbe awunalutho olaziyo ukuthi unalo, mhlambe kuthiwa uhamba nesilwane noma kuthiwe kufanele ugeze. Ngibeka nje lamazwi ukuthi kubalulekile ukuthi uhlale nje ugeze ukuze ube umuntu ohleze egezekile. La ekhaya sineyinduku lapha kuthiwa khona bethi abantu sesazama sahluleka sithi sisusa isilwane. Hayi impela, hayi mawusuthe wangena phakathi kwaleli khaya, hayi isilwane siyasilahla sisibhekisa le, sisilahla sisibhekise le. Ngingenduku yami nje enzima ngohlobo lwesimanga, okuye ukuthi mangabe kuthiwa kuzofanele ukuthi ngiyageza ngikususa isilwane, kufanele lapho uthe nginiphi kwagoloko, kufanele lapho uthe ngisibindi noma ngabe sika 10 rand, bese ubuya nazo lezi zinto uzela kumina ngiyokususa isilwane. Ngalesi sikhathi lesi mina sengikwenza, ngithatha igazi lakho ngalesi sibindi lesi, ngalesi sikhathi sengenza umuthi wami. Ingalesi sikhathi wena sengikulahla isilwane sesizosala lapho ngesikhathi sesisala singasazobuye sibuyele ngoba ususele lapha wena. Usele lapha niyaphuza nalo wabekwa kuwena umtshani cha siyaphuza phela manje. Uyayibona leyo nto? Wenza leyo nto uyenzela ukuthi lo ahlale la angabe sakulandela njoba simshiya la nje, fanele simshiye nento ukuze asale libele yona ukuze angabasakubona wena ukuthi wenze njani. Hayi impela lo nto la hayi isimangaliso. Ngithi nje ngisebenzisa umuthi ngibe sengikwenzile izinto zami ngakwenza ngibe sengizokwenza lo mlingo wami ukuthi wena iza nesibindi kumina uzoleni iphakholoko. Ngithi basengenza izinto zami lapho na uzwa usuka lapho uthi cha ikhona lento lesukile kumina. Uzwa umzimba ulula, uzwe ngisho uhamba uthi konke bengisinda kanti yini le bengiyibelethe, kanti le nunu le ugogo Mseleku asethe wayikhipha. Hayi bangahluleka bonke kodwa hayi bandla cha ngiyazigalanda ngalapha, angifuni uqamba mama, ngiyazigalanda. And kubalekile ukuthi uhlale wazi ngempilo yakho, ungabe umuntu ongazokwazi ukuthi kumele bawenze njani. Yabo ingakho kubalekile ukuthi uma mhlambe ukuthi wena ufuna ukuthi uze gogo ufuna ukuzosusa isikhathi, mbuza ugogo ukuthi gogo yini engayiphatha ngoba nogogo baningi abantu akhuluma la kuyenzeka buya libala. Fanele uthi mawusuzoza nje gogo ubuze gogo uthenga lapho uthi hayi thenga isibindi thenga lokhu ngithenga ugoloko uze nawo la. Hayi lapho ke isilwane siyabaleka mfana, ngishanga impela ngishaya enye into lapho shawuthi imthaqa kuthiwa sekukubi impela sekukubi. Hayi mina ngifonela wena ungitshela ukuthi wegogo ngathi besibeke wena, ngithi ngangizobe ngikwazi ngani ngize ngikubeka isilwane. Athi ngathi besibeke wena indlela ekwenzeke ngayo ngidlala ubuthongo kanti bengingalala ebusuku ngihlupheka ilesi silwane singcindezela singenza yonke into. Ugogo Mseleku namhlanje ikona befuna ukuthi anazisise kahle kona ukuthi ngale nduku yakhe le isebenza ngani kanjani, ngoba hayi ngempela mase kuthiwa ngiyageza lapho, hayi ngiyakutshela wena uyancama mfana, uzusuka lapho la sikhona makuthi inglozi yami bitha ngigezele emfuleni, uzusuka emfuleni mayithanda ukugezela maphi noma phandle, uyezwa nje usuku ukuthi ngaze ngalula ikhona lento ebingicindezele kusho ukuthi iyo le nunu le. Ngoba nanezinu nasizazi ukuthi ubani lo hamba eqoqini nona ezoyibelethisa abantu noma ezoyibeka abantu. Sithi siphila nje sihleli sijabula sibelethe inunu emhlaneni wethu. Ubani lo nje owazi wayitshela utshena uneyinunu zakhe azohlala ezibeka kubantu. Hayi bo akagade inunu zakhe ayeke ukuthatha inunu zakhe abebelethisa abantu. Uyabonga ugogo Mseleku ukuthi nilalele lolu hlelo lakhe. Ngiyabonga, ofuna ukungithinta uzongithola enambeni yami enzansi lapha. Ngiyabonga.